extra time khelawin tiebreaker penalty shootout da chakjok an zong doni Norin FC tan jersey number 13 din boya aro pet goal nal khop mai sport club Harveng kon pui len pet don captain Josepha pen goal nal thau mai ni po 1-1 Norin FC jersey number 8 Nungila pet thadngai ki parkha hun mai lo che ni midang en voi khatan pelai nun gilan voi ni pen na chansan nei ta aron score nal ta le mai Norin chu konpui 1 nga ka defender changka kha from pedoni konpui tan over score nal ve 2-2 ita Norin FC tan jersey number 10 Rofela Ava Petra ve 3-2 in lead leta konpui tan jersey number 10 Malsom Zela safe te lutuk si koron survele 3-3 Marintan jersey number 14 Rotfela after goal vele thamai Rotfela pon 3-4-3 in man troi vele ta sport club Malbeng konpuitan jersey number 26 Lian Moya goal le tho an la pen goal vek mai pe thiam reu mai Norintan jersey number 4 Rimoya Marian ro pen goal na le reu mai sport club konpui Marveng tan Thanpuya jersey number 24 Thanpuya atom na rompeta amis flat mai Norin FC van ta penalty shootout di chu eng mai chiang lo Thanpuya uyam le mai khal thatere tikanin Norin FC te second division KDF tournament sani samni panga champion nitani